дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хоруғ ҷамъомади тантанавии рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. маросими идонаи сафарбарсозии ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар давати баҳории соли 2021 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои мутантан 2 апрел дар майдони парчами давлатӣ доир шуд. дар маросими сафарбарсозии ҷавонписарони шаҳру навоҳии вилоят собиқадарони меҳнат ва падару модарони аскарбачаҳои худи бо шиёру овезаҳои тараннумкунандаи ормонҳои аҷдодӣ ва гиромӣ доштани арзишҳои волои инсонӣ иштирок карданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ҳифзи истиқлолияту озодии ватани маҳбубамон, ҳимояи сулҳу субот, манфиатҳои миллӣ, таъмин намудани амнияти давлату ҷомеа ва волояти қонун вазифаҳои бисёр пурмасъулият гузоштанд. ман сокини шаҳри хоруғ ҳастам. бо хоҳиши худ имрӯз ба аскарӣ меравам. ман худро барои хизмат омода намудам ва хуб медонам ки хизмати ҳарбӣ пеш аз ҳама иродаи матин, дониши маърифат, садоқату самимият ба халқу ватан аст. барои ин ватан, барои ин мардум, барои президенти худ ба хизмат меравам. маҳз ҳамин ҷасорату матонати сарбозону афсарони таноманди артиши миллӣ аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо низомиён таъкид доштанд ки афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи кишвар ки дар тӯли қариб 30 соли сипарӣ шуда аз бисёр имтиҳоноту озмоишҳои сангину мураккаб сарбаландона гузаштанд, рисолати касбӣ ва қарзи ватандӯстонаву шаҳрвандии худро минбаъд низ бо шарофона иҷро мекунанд. аз ин лиҳоз ҳар як ҷавони ҳимматбаланди зодаи истиқлоли кишвар бояд қарзи шаҳрвандии худро дар назди давлату миллат бо хизмати содиқона ва рафтори намунавӣ баҳри суботи комили тоҷикистони азиз равона созад. баъди мулоқоти сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони вилоят моҳи августи соли гузашта собит гардид ки ҷавонони шаҳру навоҳии вилоят дар иҷрои рисолати ватандорӣ устувор буда маротибаи шашум аст ки дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин шуда аз иҷрои даъвати баҳорӣ мужда медиҳанд. дар курси якуми магистратура таҳсил менамудам. бо ихтиёри худ тасмим гирифтам ки бар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рафта хизмати ватан модарро иҷро намоям. барои мо ҷавонон ҳар як ваҷаби хок азиз аст ва аз ҳамин сабаб навобаста аз мушкилиҳои ҷойдошта дар кадом минтақае ки набоша рафта хизмати ватан модарро иҷро менамоям. ман бо ихтиёри худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шудам ва мақсади асосии ман ин аст ки барои ҳар як порчаи хоки ватани худ хизмат содиқона хизмат намоям. ҷавонмардони худшиноси вилоят бо иқдоми шоистаи худ барои дигар ҷавонписарони мамлакат намунаи олии инсондӯстию меҳанпарастии худро исбот карданд. дар ҷамъомади тантанавии сафарбарсозии ҷавонони вилоят ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ки ба як иди ҳақиқии сокинони боми ҷаҳон табдил ёфтааст, шукӯҳу ҷалоли хоса зам намуд. аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, роҳбарияти вилоят Ёдгор Файзов фарзандони парчамбардори ин сарзаминро ки бо нияти дил баҳри адои қарзи виҷдонии худ дар назди ватан модар хизмати ҳарбиро пешаи кори худ намуданд, сипоси бепоён гуфт. қайд шуд ки ин ташаббуси наҷиби ҷавонони сарбаланду бовиқори вилоятро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо барои дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ намунаи олии ватандӯстӣ маънидод карданд. ман имрӯз сардори риёсати маориф вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳастам ва фарзандам Мардов Абдулло Одинашоевич донишгоҳи давлатии шаҳри хоруғро бо баҳои 5 хатм намуд ва аз он ифтихор мекунам ки соҳиби маълумоти олӣ гардид ва имрӯз фарзанди ман дар магистратура хонда истодааст ва зарурият шуд пайдо шуд ҳамин хел имконият ки имрӯз манфиати давлату миллат аз дигар манфиатҳо болотар меистад ва фарзанди ман бо хоҳиши худаш ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон равона мегардад. ман аз он ифтихор дорам ки имрӯз фарзанди ман ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон меравад. ба ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, ба ҳамаи падару модар муроҷиат карда мегӯям ки фарзандонашонро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, ҳуввияти миллӣ тарбия намоянд ва фарзандони худашонро ихтиёран барои манфиати давлату миллат, барои ҳимояи марзу буми тоҷикистони азиз равона намоянд. маҳз ҷасурӣ ва соҳиби маълумоти олӣ будани аксарият ҷавонписарони вилоят аст ки онҳо дар сафҳои артиши миллӣ бо риояи оинномаҳои ҳарбӣ ва содиқ будан ба савганди ёднамудаи худ дар иҷрои рисолати инсонӣ шоистаи таҳсини офарин мебошанд. маротибаи шашум аст ки шура аз соли 2018 то ба имрӯз ҷавонони вилоят дар даъватҳои баҳориву тирамоҳии ҳамасола дар иҷрои бечунучарои фармони сарфармонда
سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در نزدیکترین فرصت سربلندانه و صفتناک اجرا می‌سازند. من ساکن نویه شغنان امروز افتخار از اون دارم که فرزندم در قطار دیگر عسکر بچگان خود اختیاری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کرده می شود و با اطمینان کامل گفته می توانم که فرزندم سربلندانه خدمت را ادا نموده هر یک مرز و بوم وطن خود را صادقانه حفظ می نماید و شکرگزار آن هستیم که در دولت تاجیکستان زندگی میکنیم که دولت ما همه وقت صلح و آباد و آرام است. این افتخار مادران تاجیک است. این از آن گواهی می‌دهد که پیوسته گذراندن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی میان ختم کنندگان صنف‌های بالای مؤسسات تحصیلات میانه عمومی شهر و نواحی ولایت و مسئولیت بلند والدین دعوتشوندگان است که در پرتو سیاست سازنده حکومت مملکت برای حمایت مرز و بوم مقدس کشور کمر همت می‌بندند. با خواهش خودم میخوام که امین وطن عزیز خود رو محافظت کنم و به خدمت خود با خواهش خودم میرم و میخوام که هر یک جوانمرد، هر یک امین جوان تاجیکستان عزیزمان باید خدمت رو ادا نماید، چون که این قرض اون وطن ما میباشد و باید ما هم امین جوانان باید خدمت رو پورا ادا کنیم، زیرا که این وظیفه ماست و وطن مادر خود رو عزیزمان رو محافظت میکنیم. وطن ماست آزاد، وطن ماست آباد، وطن گوی مخانه، وطن زیما شود. تاجیکستان به پیش. 1 اپریل که همچون روز دعوتشونده دانسته می شود، شماره زیادی اختیاریان برای اجرای این رسالت انسانی به نقطه‌های جمع‌شوی که در کمیساریات‌های حربی شهر و نواحی ولایت تشکیل شده است از کمیسیای طبی با سربلندی گذشته همچون جوانان سالم و بردم به صف نیروهای مسلح در یک روز پورا سفربر شدند. من اختیاری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده این را همچون یک ناموس وطنداری دانسته با جوانان پیشنهاد میکنم که هر یک جوانایی که به سن خدمت رسیدن آنها باید خدمت وطن مادر کنند و صف قواهای مسلح داخل شوند. حفظ مرز و بوم وطن این برای هر یک ما شرف و ناموس است. از جانب مسئولین کمیسیای دعوتی بهترین طبیبان و متخصصان صحوی جلب شدند که از میان دعوتشوندگان واقعا جوانان سالم و بردم را انتخاب و به خدمت عسکری سفربر کنند. اختیاران حاضر شدن جوان پسران و در مهلت کوتاه‌ترین اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف ارتش ملی بار دیگر اثبات آن را میکند که جوانان سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را همه‌جانبه پشتیبانی کرده با عزم و اراده قوی در حمایت این سرزمین نیاگان آماده خدمت میباشند. جوانان هوشیار و زیرک و دانا این همه تلاش‌های سازنده رهبریت عالی مملکت را همه‌جانبه درک کرده در پرتو سیاست حکومت کشور که بهر رسیدن به هدف‌های عمومی ملی روانه گردیده است از خود حصه ارزشمند می‌گذارند. فرزند من ماجسترانت کورس اول اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فاکولته اداره کنی دولتی و اقتصاد میباشد. با خواهش خود با عریضه خودش امروز به خدمت مادر وطن رفتنی است و من بسیار خرسند هستم که البته برای آنکه ما صلح و ثبات وحدت ملی خود را پایدار نگاه داریم، البته فرزندان ما باید قرض فرزندی خود را در نزد وطن ادا کنند. تلاش‌های خسته‌ناپذیر سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان بود که قواهای مسلح را در زیر خیمه در جای خالی تأسیس داده آن امروز به یک ساختار منظم و معاصر و مقتدر و با اعتماد دولت و ملت تبدیل یافته است. امروزها بدوباش افسران و عسکران و تامینات پایگاه مادی و تکنیکی حامیان استقلال به مراتب بهتر و خوبتر گردیده در این سهم مشکلات موجود نیست. من علی افخان‌مرزا اختیاری از ناحیه مرغاب باز خدمتی مادر وطن میروم. ما جوانای ناحیه مرغاب تاجیکستان را مثل مادر دوست می‌داریم. همین است که امروزها فرزندان نویه‌های درواز و مرغاب، اشکاشیم و شغنانونج و روشن‌روشقلا و مرکز مأموری ولایت شهر خاروق با درک بلند مسئولیت شناسی در یک روز برای حمایت وطن مادر سفربر شدند. از این رویداد فرافیزای خود اختیاران مادران سربلند ولایت بار دیگر باوری حاصل می‌نمایند که جگربندان به کمال رسانیده‌شان چون سپری با اعتماد در اجرای عهده‌داری‌های حربی خود صادق می‌مانند. پدر و مادران ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن افتخار و می‌بالند که فرزندان آنها در قطار دیگر جوانان شجاع میهن خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی همه‌جانبه حفظ می‌نمایند، زیرا تامین امنیت دولت زمینه اساسی حیات آسایشته مردم به شمار می‌رود. خوشبختی مادران تاجیک در آن است که ما در فضای صلح و ثبات زندگی کرده ایستاده‌ایم. دعاگوی آن هستیم که فرزندان ما
ватанамонро ҳифз мекунанд. Ман умедвор ҳастам ки фарзанди ман хизмати модар ватанро адо намуда сеҳат саломат ба пеши ман бармегардад. ҷавонони сафарбаршуда аз оилаҳои зиёӣ ва кормандони сохторҳои давлатӣ бошад 36%-ро ташкил медиҳад. дар ин рӯзҳои фирӯзи баҳорӣ ба ҷавононе ки курсҳои махсуси ронандагиро дар ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузаштанд, дар вазъияти идона шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим шуд. خدمت وطن برای هر یک جوانمرد شرط و ضرور است و هر یک پاره خاک وطن برای ما مقدس است و هر یک شهروند باید خدمت کند. аён гардид ки аксарияти сафарбаршудагон аз оилаҳои зиёӣ буда бештари ихтиёриён дорои маълумоти олии касбӣ мебошанд ки дар адо кардани қарзи виҷдонӣ ки 1 сол пешбинӣ шудааст барои худ мактаби далерию мардонагӣ мешуморанд. баъди хатми донишгоҳи миллӣ факултаи ҳуқуқшиносӣ тасмим гирифтам ки ба хизмати модар ватан биёям. баҳри ҳимояи марзу буми ватан тайёрем ва сарбаландона хизмат хоҳем кард. ман раҳимов сарафроз аҳмадович, корманди мақомоти прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, худихтиёрон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмат ба халқу ватан омадам. ҷамомади тантанавӣ гусели ҷавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо таҳияи барномаи ҷаззоби ватандӯстонаи ҳунармандони асили вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳусни дигар бахшид. бо пешдоди суруду таронаҳои дилошӯб, рақсу бозии аскарбачаҳои навдаватшуда ва волидайни онҳо ба даъвати баҳории далерони матин иродаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ анҷом бахшид.